All right. Well, tadi colega nang another update. Cortico, biaki, biha pesata un tiki largo. Kira awo que tive mas cortico. Eigenlijk nothing mucho de update. Tem sentido que wanneer we staan besta fim die crisis, ja, aan mijn te ainda, dus het einde is nog niet in zicht. Niet medisch, is goed tampoco financieel. Medisch, caso nang tá 800 pico. Ainda nós bezig para nos patiënt nang com echt mistério die manden nang afo. Tracy Lucy está bezig as we speak actually. We manden een patiënt com air ambulance naar Colombia. Colombia tem tiki vaga ainda assim não tá abre na fronteira não para nos pacientes sim ou não. Precisa tá aqui algo que Tracy Lucy está focused on para há mais claridade dingen sei. Daarmee is het bezig met Corsau. Persoon die in caso que na patiënt nog bij Amerika para via die soort paspoort. E assim ja, tem mais casos com lobbying via air ambulance e nós esperamos que vida menos curto possível e se não também toch se o processo vai mais smooth curto possível. Nós estamos em nauw contact com o hospital também para make sure que tudo ainda tem uma página tocante a procedure e protocolo e também a IC capaciteit. Dan tik je onduidelijk ainda que IC capaciteit daar na hospital. Ik meen eigenlijk wat in traditionele capaciteit die IC. Daarmee dus comprender hoe laat de IC equipment zij lo expander IC capaciteit. Pero hospital também bisa sim, nós high equipment sim, portanto mas tem gente para operar IC. IC é aparte stroom que tem também bem especial. Kunang tabing tá seguro, também que dia tu costa klaar, não tá seguro ainda, of althans não tá klaar duidelijk para nós ainda. Dus nós estamos bezig para make sure que nós tudo tá riba mesmo página tocante a capacidade. So denk caso se mista capacidade mais para corona e ora mais paciënten mista bij na Colômbia. Financieel gezien também não muito update, tem sentido portable também lesa que Holanda manda 40 pico miljoen. Een baan is het bom, claro. Natuurlijk nog deze gegeven paard mag je niet in de bek kijken, ik meen, is het bom. Na mesmo momento em nota chega, not even close. Nossa papi com direção financeira, não está primeira com não por alocar na AZV funds 5 miljoen para cima. E ja, para dar uma ideia, nós temos mais ou menos 9,5 miljoen. Ik meen bijna de helft ontbreekt nog. Ik meen een paar simang. Ik meen cada simang ik heb te bieden maar grande. Nós esperamos que tem contato com a direção financeira, também com o dança, com Aruba Haia, que o gap é de mais chiquito, pero em Ana tampouco nós temos muita claridade até agora. Mas nem bisa a semana passada tem vários grupos na que traz cenários, isso é também do bom. Não está klaar ainda, então toch een complexe aangelegenheid. Eigenlijk nós hebben com instrumenten para carregar e gap zoveel mogelijk. Dingen zij nós identificar 4 waves, maar nee, dat is een wave. Het calor is van. De primeira wave está deferrals. Nós estamos bezig com banco na pensioenverzekeraars, entre outros. Site 1, die 2, nós estamos buitenrechtelijke aanspraken, maar is kosten additioneel com AZW te oferecer. Ja, portaal ook in crisis, nós temos bij back to basics. Site die 2 wave, die 3 wave está algum instrumenten para público. Wanneer nós toes aanjes naar worden papiaka, maar die eigen bijdrage te zijn. Zijde die 3 e die 4 wave também na fim die zorgverlener riep zo mes. Die 4 waves dan
inserar vários instrumentos que Mr. crea fondo of bamisa liquidez, financiële ruimte para nós minimalizar o gap. E claro também na AZV mês também nós temos que nós também que nós mês para hasi, mester hasi para make sure que nossa continuidade e nossa liquiditeit gewaarborgd. Dus we zijn in gesprek met het hospitaal, met IMSA, met Respaldo, tandarts, fysio, boticas, you name it, para brindar een message e também pedir compreensão e também ajudança que não também pensa que nós que não podemos que nós podemos tour junto para survive this crisis Maar goed. Dat is enough about work. We zijn bijna in het paasweekend. Ik ben zelf ook al een beetje in het paasweekend, denk ik. Paasweekend, we zijn in een lang weekend. Het is geen feestelijk paasweekend, meneer Portaal, zoals we dat gewend zijn. Maar toch, het is een paasweekend. Ook het is de tijd om aan familie te denken, vrienden, loved ones, collega's. Hebben het moeilijk. Sommigen hebben het moeilijker dan de ander. In dit geval bij mensen die het nog moeilijker hebben. Nadia, que perde su primo. Dus een condolentie aan profundo. Carlin também, homo. Cristina, su opa, me compreende. Kai, Robes, que também tem een moeilijke tijd in aan. Dus tijd voor familie is in deze dagen denk ik heel belangrijk. Também para collega's que realizar com nós turta ding met zo'n bootje. Dress up, tikkie, shave, make sure you look at the past best. Family time, make sure you enjoy it. Happy Easter. Hang in there. Queda casa, in ieder geval AW cu já domingo cu já luna, me compreende. Mayang tiki menos duro. Nos lo keep in touch for sure. Enjoy zoveel mogelijk de paasweekend. Stay safe, keep strong. Thank you. Bye bye.